Manja Baptist Church Tumpen Cipatir Pi Ponsi Football Kepatu Andung Pitipon. Manja Kemini Patuak Langonong Manja Baptist Church Resoi Jangan Tumpen Football Kepatu Kidam Tani Kain Korap Power Nipen Pangceng Ponsi Pating Kain Korner Kep Arnian Andung Pitipon. Bangsu Tournament Pitipon Along Church Petrokan Patiponsi Edisajer Baptist Church Lapen Jordan Baptist Church Anbongsi Andung Pitimate Kepatu Pajupono. Nono Timiatum Raki Homu Tutupen Jokponi Mene Tumata Ponsi Manja Baptist Church Resoi Jangan Tumpen Patir Pi Ponalong Jordan Baptist Church Atum Boy Hunipen Ipahai Ponsi Ingsam Jimpen Patul Pono. Jadi tum kimangga lo yut tum han sitame kemisenji mane we kimitum sitame anso se paprang ponji han sitame si nitum bipon lo mang pon lo lapian church sitame a church din yut a department tum sitame evangelicals popelo Baptist popelo so a church tuman sitame chitong lo lasi mane yut tum sitame aning arong pik lo dak kakilalong pen lapian a church tin atum pastor sitame nang chitong don lo lapian yut tum sitame a church tin ayut tum sitame evangelicals lapian kadoka we ayut tum an sitame wang pen ladak nang participate dun pen nitum non 25 pen dak pini 28 an pajut long pamika lo 4 days an nitum ladak bipon lo Church kon Lapen mate club kon Chitong lo. church ke 16 ta church anang chitong dun Ke pini kachipate pon la ke Jordan Baptist Church lapen Hidi Sajer Baptist Church atum si chipate pon lo lapen ki hai pon la ke Jordan Baptist Church tum si hai pon lo lapen runners up ki dun la ke Hidi Sajer Baptist Church tum si dun aprang ke wangi han sitame bori pon bompo na pining det kalilo muning kaprek aning kan sitame kibi ponji han si bori pon lo men ke William rong pi lapen nili rong lage hidim teron lapen nili tu church lage Manja Baptist Church choro kang tung ke lage general tu mandalo Manja Baptist Church a general tum setame nang cheto dun pe nang cherap dun pe nang penelo lapen kaprek tum nili tu mondoli members lapen kadu kawe jerpi tum setame nang cherap dun lo lapen nang cherap dun pe nili tum non laswang dengan pacun pon long lo Kirubi parpik lo pini media korti itum la kela ke pat fulong nang cetong don la pen itum han ithini nang karju pora kirubi parpik lo itum bihe ko gin itum Manja Baptist Church pen si yutum aning ke han ke non we ki mitum han kela ar mu pat suji pu aning ke han pen itum church lo an pan organize lo si pini angdung giti lo ini Hidi Sajer Baptist Church pen la pen Jordan Baptist Church la ini pini final pini angdung giti ani lo ke pini ki hai bangke Jordan nam se hai pon lo la pen ke ko Hidi Sajer dam ke pini bangke pini rem pon der son lo stame lan tum ta ansu se apa prang mon thegi pan il tum ta Jordan tholo la pen ki messenger pan no we ki mituman ansu se ke paprangon thegi pan itum general itum dak Manja Baptist Church ki jat tom non itum ta nan cerap don ji pusi matha lo la si pini an bange angdung tilon tum ke pathu ke chbaduk tumata choru parpik la ase asabe don nang isten ton chepajer pon lo akulas Pente labang sok khela ki bi nale to kecheng tarik 5 tarik kan labang pora province cheng pon lo goal kon pen se pai pon no ke hai tum. pini ma pini ke Jordan mang gol hini lo la pen pu Hidi Sajer to mang ke gol ti pon no dar lo obi kemitem panel tum bi koila tum ki matha pon ke anso se khela na bang pathu pon chirung nangi la pen ke lasi okranda messenger lasi youtube nang chingwai lo lasi itum khela bi ponji lasi na tum ain ben bisop nang put dinji o misana lam lo ko si youtube man tin che don no sela 6 pin na jor ding clip chingwai kalis tame pini thie ka province tame youtube man ta ke pachun tek bot choro parpik lo youtube man ta anso se ako pathu pon jening hang tup tin tumahin pendam cerah tu jison sim tum chingwai pon Choro parpik lo prangsi nilimen semson terong na kelang arat atun tumanta akiru nang pi parpik lo la ke na news 24 tumanta choro lo tumang kelang to pini nadak Manja Baptist Church pen labang so football tournament kibi labang so Kheroni playground lo
si labang so ke patu long nanat atim hidi sayer Baptist Church lapen Jordan Baptist Church ambong si final andung ti bang patulong lo so ke patu long nat a players ta make ke patu tek pik lapen lang ni pik pen insam jin pen si patu lo la so posi ke lang atum an pinia ningarong pik lo kita me ke patuang bong bolote isima isia tima bang ke rempo la si pini abha ke lang no som si hidisir Baptist Church tuma ba bolni pen 20 pen alang tuma rempong dal lo alang tuma try pig lo la pen bol ipig lo se me la tuma fan kewar be data joy ni lo la so na si alang tumbang rempong lo Jordan tum si pahai lo la si pini tum Jordan Baptist mondoli pen kado ke we ladak nang chutong donan ni tum bang so ke hai ke ni tum ke hai yima pulason ni tum chi ma kha dam de bon se tame arna makang hon ben yok ni tum si chipahai long lo la bang so ke hai ben yok ni tum aning rong pik lo la bang so aning ga rong ben a jok la kado ka ve la bang so a video ke lang rat ana tum phanda ni di ke hai aning ka rong a kardom nang pijir ek lo